Aloha mai kākou. I am Jetni Kahaulahilahi Vegas. I am a student here in this program, and also I recently graduated with my bachelor's degree in Hawaiian and Pacific Studies at the University of Hawaii at West Oahu. And before that, I graduated here at Leeward Community College with my liberal arts degree. No Moloka'i no ʻEwa mai ko'u ohana. A kahi no au a puka me ko'u laipua mai ke kula nui o Hawai'i ma ʻEwa, ma ka ʻike Hawai'i a Pakipika. Ma mua ke nā, ua hele au i ke kula kai ulu o ʻEwa, ua puka au me ko'u ʻike ma ʻana i ke kahi. No leila, o ke kahi mea i hoihoi nui na'u, o ia ho'i ke kakauana i nā mo'olelo a me nā mele ma ka ʻōlelo Hawai'i. O ke kahi mea a'u i kakao pinepine ai, o ia ho'i nā mea e pili ana nā wahi a me nā po'e a'u i ʻike a ho'olana pū ai me. Ma kia papahana ua ho'okomo au i ke kahi o nā mele a'u i kakao ai e pili ana nā wahi a'u i ʻike ai ma kia moku o ia ho'i o ʻEwa. E like me ke kai, ka mauna a me nā mea ma loka ke kahi. This program I had an interest in because from one of my passions I like to do is to write in Hawaiian language. I like to write stories and also Hawaiian mele as well. For this program, I chose to insert my pieces on the moku o ʻEwa, or the location of ʻEwa, which comes from the sea all the way up into the mountains and anything in between. So, no leila, o kekahi o ko'u hoihoi, o ia ho'i ka ʻike o ko'u mokupuna a hiki ke ha'awi aku i ka lehulehu. He mea hoihoi a i pā ho'i ko'u na'au. One interesting fact that I like to do is to share the knowledge of my kupuna and also to give out to the people as well.